Gdje smo imali, i vi jako dobro to znate, bilo ih je puno, ali istrajnost ovih momaka, ujedinjenost, jedinstvo koje smo imali na terenu i van njega je uspelo da pobedi. I želim samo još da vam kažem da svi protivnici koji su bili tamo učinili su da budemo najbolji što možemo biti i želimo i da budemo zahvalni isto njima. Igrali smo protiv velikog Brazila u finalu, ostvario nam se san, a java je da smo pobedili i da smo svetski šampioni. Hvala vam svemu! Ajmo sada svi zajedno! Ti si naš Murillo Paule! Paule! Ti si naš Murillo Paule! 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 Ti si naš Murillo Paule! 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 Slušajte ljudi, još jedna stvar, hoću da znate jedan ritual koji su ovi momci imali i svi mi zajedno, pre svake utakmice, i pre i posle utakmice, bez obzira kakav rezultat bio. Hoću sada da svi, kao što tamo piše na ovom transparentu, zagrlite brata svog pored sebe, da se svi zagrlimo i pomolimo, Oče naš zajedno. Marko. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenja, no izbavi nas od zloga. Amin. Živela Srbija!